When he September nili ania in Zava in Sibaile vek ule. Central YMA in document Ţhiangtei in Sri Lanka FIR thlut. Nimin September ni thum thole ni chunhu khan Central YMA chuan tu naya social media shanga document shang birth certificate le adangte Ṭhiangtei in soi chui chuak turin Aizawl police station a FIR an thlut. Central YMA shwai tu te chuan Sarkar department le Sarkar in arwat nilaw mimal anga document Ṭhiangtei in chalte anom hi pui ati in angai thu takhle a mipui le Sarkar zalo na angaya hetiang mi hiram le namhmel ma ni angain langsar taka swal ngai zamna ni in an ngai bok police ten hetiang ti tu hi chui chuak ngei se an du thu an soi boka FIR hi Central YMA president pulal ma chwana le shwai tudang ten Aizawl police station a kalin an theluta OC pu depak pathakin alodong songani samagra athok hlo te batchan Central atanga sum mulo wang thei top kan chwa Education Minister Dr. Vanlel Thanachuan Samagra Siksha Nuaya Thokte Hlo Pek Lo Chanchu Sarkar lai puya changa sum mulo wang ani thu soin Teachers Day ma in thakhat lo tal pek tum ani thu asoya antan thei top kan chwa ati thuthar thedar tu te chen khatten nimin pia pisa ankomna a Dr. Vanlel Thanachuan Samagra Siksha Nuaya Thoktu ten hlo anlak theilo chungchang soi angai chu she om ati thu soin Thathum lo lak lo chu asiom khopang batch dumbelte antin tu a anhar satna kan shatiam pui khop mai ati a antan thei top an chwa zel tur thu asoi budgeta teacher education atan chengnoi za som pasari da ani thu soin minister chuan hemi ayatam chengnoi zani pani kan mule si budgeta da lok ani ngot lo wangin budgeta lo dil bil don chuan akong athui lo theilo finance department po in thei top min chwa puya July sang ni somni pali khan kan poisa mamu angte kan neya Centrala poisa dil ngalani ati Education Minister chuan Centrala file khoitu anin thlaka wangin har satna tho soin kan ron ti felang anti china ngai thataka kan lain an ron ti fel hei theilo Samagra SPD tir thak ani a filmai tura aron holain ala fel thei chuanglo training turakal finance controller kan boy pui tira training chaman lawin a boy pui ati a base na sang tak an nei thu asoi Central in poisa an pek hun tur sha thei ani lo thu soin minister chuan Samagra athok te tan hian thei top kan chwa zelang kan ti thei bak Central lamin fan min pek thei lo awang ani ti mi puin min sha thiam pui se Sarkar account a aron lu hun huna arang thei ang berin Samagra athok te hi an lo pek kan tumani ati Dr. Vanlel Thanachuan Samagra athok te lo lak theilo chungchang chu Chief Minister hena athlen ti soin CM thathum chung lo lak lo chu tha alo ti lo hle a chuwangin Central atangin poisa dong lo maila kan state suma tangin thakhat tal lo pek turin ro manna asiam ati a Teachers Day ma ngeya thakhat lo tal pek an tum thu asoi Samagra Shiksha Nuaya Thokte Intel Khomna Federation of Mizoram Samagra Shiksha Employee Chuan Thathum Chung Hlo Anlak To Lawa Wangin Kumin Teachers Day September ni ruka batch dumbil antumani Mizoram Sarkar in diesel le petrol manti sana tura amalak na cha kan tilaw Nimin thole ni September ni thum Chuma dar som pakhat khan PC party shwai tu te chuan July ni ni sang ni somni palia Mizoram Sarkar Council of Ministers alungleya chukhom ten diesel le petrol a chhia lagnati puntura thutlukna anlo siam to chungchanga Taxation Department how to tenen income na anneya hehuna hian PC party shwai tu puvel chazawa chuan mi puite phuriti bel chhana tura Taxation Department in August ni somthum sang ni somni palia notification ati chwa chuan chia 5.23% lak chinchu 10% ati san ania petrol chia 16.36% lak chinpo 18% ati san ania heiba ka hian petrol e diesel liter khat zela social infrastructure and service cheng ni le road maintenance cess cheng ni zel lak ani don boka hetianga mi puite phuri chok jang khaina lam nilawa mi puite sumbom rok zonga Mizoram Sarkar malak na hi cha kan tilawa arang thei ang pera sut ani theinan sul su turin Taxation Department how to din hena kan thlenani ati PC party te hi Taxation Department IO in pulal than sanga additional commissioner in alaudong songani dar khairo ta kuwara anman
Assam Rifles le Champhai Police Rangkop chuan Darkhai Road Champhai District a nimin pia September ni khan Myanmar atanga laglu ninge ya shiat kuvara chanem tak anman Champhai Police le Assam Rifle Rangkop hian an thudun bo zuin joint operation anneya Darkhai Road a hian truck pakhat atangin kuvara kezi sangli anmana cheng noi somni pariat huwa chut ani a kai noya mi pahni anman tel Kuvara le akai noya mi pahni anman hi Champhai Police ten kolin danangin ma anla chunzomang petrol le diesel VAT ti san le ses lak soifia Taxation Minister Dr. Vanlel Thanachuan nimin September ni thum chhun dar khat khan a office a press conference nehin petrol le diesel atanga chhalak value added tax VAT ti punchung chang a soifia chhia ti sang lo thelo din muna an din thu asoi Dr. Vanlel Thanachuan petrol le diesel atanga VAT ti punchu thil har satak le ngai to na thui tak man ngai ani thu soin ngong ani tu le mi puiten har satna an to thei tur thil tam tak ngai to alok ani in hunrei to tak atang khan boy pui aloni to a Mizoram mi puiten thil man le veiwa na ataw kan hlauna hi kan chom pui ati Chia ti pungtu din muna om chu thil nuam le ol ai lo tak ani ba ka press meet ma chon fo te hi minister tan chuan hau takin chong swal le mi pui soipal te po a hlau om ti soin she tak chungen Mizoram mi pui te ta na thaber tur ngai to chunga ti an ni ti shat puya sarkar din mun she thiam chunga he chha an ti bun chan hi ngai thak sak turin angen Taxation Minister Soidanin Kumin Kumtir Lam Khan Mizoram Resource Mobilization Committee achangin petrol le diesel man ti sang tu le November sang ni somni pakhatati niam ani ma a VAT rate petrol 25% le diesel 14.55% manga chhia lale tura ngen na khau tak mai Taxation Department chuan andong He thil hingon taka ngai to ani nuwa angen na hi aza om anti baka anwala petrol le diesel man ti tlem tu state dang te po in anti to chhole to hlom ti an shia da wangin re thar mang turin ngai to na an seng chhauta ani petrol le diesel a chhia ti san top ai chuan mi puiten an shia thiam jok theinan ti in road infrastructure ses le social infrastructure services manga ti san chhauni se anti a July ni sang ni somni palia Council of Ministers meeting in petrol le diesel VAT kan lak ti san rod na chu apom nuwa rules siam chat ngai te po siam chat chunzom ani chawani Mizoram tan chuan petrol le diesel atanga sis lak hi thil thar ma ni se state dang te chuan ming chi sang sang mangin an lo la reng to a Mizoram hi chuan voi khatna ni in Mizoram VAT rules po ti danglam ani nge ani Mizoram Ţhiangtei hian chhia kan pek tam lo awangin VAT rate ti san top ai chuan amman na tur om sa a chhia ti pun na siam hi afil fai jok ti soin Dr. Vanlel Thana chuan mi puite po min lo she thiam sham turin kan ngen tak meu petrol le diesel man hi sang viau angin langma se kumni kalta a petrol le diesel man ain ala niam jok ani ti min lo shiat sak turin ka ngen le cheu ani ati Tuna hian petrol man hi cheng som kwa pakwa point som ni palia ti san ani po in kumsang ni som ni pakhata petrol man ti niam ani ma a kan pek thin cheng za pasari point som pani kha cheng sari point som kwa pasari in kan la phachuang lo ti soin chutiang bokin diesel man hi cheng som riat pariat point pani a ti san ani nu chuan kumsang ni som ni pakhata diesel man ti niam ani ma a kan pek thin cheng som kwa pasari point som riat pakwa kha cheng kwa point som pasari in kan phata chuang lo ti in petrol le diesel man hi sangwak angin langma se kumsang ni somni pakhata leina atana kan lo man thin cheng za pasari point som pani le cheng som kwa pasari point som ria pakwa ne na in khai khin chuan ala niam thawani ti in a soi a thona lung zai turin thon Sri Ramachandra Medical Center Chennai le Mizoram Health Department tho hona hnuaya nimin September ni thum khan a thona lung zai turin damlo pakwa Chennai thon ani Bengwarna thudon danin Health Minister Pilarin Pui Malak na a National Health Mission Health and Family Welfare Department kaltanga February sangni somni palia Zoram Medical College cardiac camp buat cycle zela lunglama har satna nei mi somni pali chu Sri Ramachandra Medical Center a thonin an lung zai sak anito Batch Masabera March sangni somni pali khan hlotlin takin damlo som pariat zai anni to a Batch ni na a August hatir khan damlo paruk hlotlin taka zai anni a
nimena chinai pantu te hi batch thumna an ni a puitling pathum le naupang paruk an ni an ma ni ompui tu te po an kal tel bok Chief Minister dot soitir tu tunhaya chanchin bua tele social media assembly speaker bangla cheng nuai somni pathum point somli senga chei that thu le speaker motor chu cheng nuai somni pariat chuang man le thu adarna sa a soizui alo le kumchan ve air or lek chunga speaker tana sarkar sumsen hi cheng nuai somnga pani chuang ani kan Chief Minister Khan CM atana laklu ani nulok Khan press conference nei ngala khata Khan ZPM sarkarin CM le Minister titan motor thar le antum lo thute Minister kalta ten motor an manlai chu ala that tok thute bangla shangshangte an chei that don lo thute an soini kha tin an sarkar kum khatna chu year of consolidation atan an puan thute asoibok Chief Minister in asoyang takin Chief Minister le Minister titan motor thar le anilawa mase speaker motor tur ero an le bik tatlata speaker hian Chief Minister chu thudik lo soya aron chhuata ani azia lo takzet speaker tana motor thar le hi lo thei lo alo ni pala an le ani po in an motor le hi atau ka ti takzet state rithe kan ni thu an soi cham chi a Mizoram sarkar in sumla mahar satna ato na satjia kan sarkar how tu den an soi fo boka chuti lai kara chengnoi somni pariat chuang man motor le hi kan state din hunnen ain mi lo lungrun Chief Minister Speaker Minister tele MLA te chenna quarters te zinga hian chei that chak tak tak alo palani theya year of consolidation atana puan hun chung kuma nana na hi chuan insum amoyang year of consolidation zo hun nga shama cha e alwa tu ma sa ten lung oi taka an lua reng kha ani a alwa tu ma sa ten an chwa atanga kumchan ve air or chau aliama chei that tul ti bi klat hizong ami pui sarkar zia lawa a year of consolidation zia lo bokani e ZPM sarkar how tu te o in che dan le thil ti mangin in how tu pa ber CM dot soitir tu in ni thei ti sia ula film khur hle ula CM dot soitir tu ni lo sha mang che o Myanmar ral thuam tol rutu nia pute NIA in chui zo to Myanmar lamaral thuam tol ruk na ain nam noi nia soitelaka India sarkar noya National Investigation Agency chuan athil chui na azo to a karkalta khan korta anthil chui na kimchang charge sheet an theluta NIA thu chwa danin ral thuam le puak thei thil dang man chung changa thu buai an siam sak mi som hi mi zovek an ni a India Penal Code Arms Act le Explosive Substance Act section ashang shang klo chanin thu buai an siam saka until chui finfiana an nei ang chu NIA special court ta an thelut to ani he thu buai lo ir chwana hi kumsang ni somni pani me khani a Aizawl district kelsi khodaya lir thei pani achangin silai le amu chanem tham tak baka ral thwam man thei dang man ani a thu buai zia lo ani until man na lir thei chuang mi pali chuman an ni a NIA hian lazuin Myanmar mi anram chung le Mizorama an tho puitinen Myanmar sarkar sipai do tu polte chanpuina atan ral thuam an le khom thin nia soi ani a an manjinga pani hi dan anga puak thei thil kol le zor phalna nei ni in an thurwal puitinen hian Myanmar lama ral thuam man thei puak thei thil tollu tum nia soi an ni a aizola dan noya silai zuar tu zinga po he thila in nam noi nia pu an nei bok Israel mi puiten Gaza a in ka hai puang turin sarkar an ngen Israel sipayin Hamas mission paruk ruang an charnuwa mitang chwa tu le Gaza in dauna atop theinana Hamas nen inremna an nei theilawa wangin Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan dem alo le Hamas mission paruk tha an ni nu pathiani tlai jang khan Israel khopui Tel Aviv Jerusalem le khopui danga mipui pung khomin Hamas mission ladam te him taka shwai ho an ni theinan sarkar chu chakzoka malaturin an nor Jerusalema nor hwai hotu te hian kongpui dangin Prime Minister chen na in kot thlengin lung oilo na hi an lan tirani nor hwai hot ani awang hian thochan ni thleng khan ram chung mun chen khata nun phung a khailak na sa hle ani Israel mi puitele mitang tha tak chung te hian Netanyahu an dem hle a Gaza in dauna ti top turin in remna pom ni se mitang te him takin an kirdon ti an soi heti rual hian Israel mi puizinga Hamas noi chimi duwa Netanyahu malak na thlop an vereng boka ram chung mun chen khata nor hi hwai hot ani lo
Israel media te chuan nor hwai hot kai noya hian mi somni pakwa man anni to ti an tar langa police ten khopui dang tu nor hwai hot tu te no dar an tum na lama water kenan an mangti an tar lang bok Hamas chuan an mission paruk an tha chana hian Israel le United States chuan mo an phur ti an tar langa Israel le US chuan in ka hai puang tura in remna an zon na konga thil phut thar an nei le zel ti an soya an mission te chwa zalen an ni theinan Gaza in donati top Israel sipai zong zong nu kirle Palestinian mitang te chwa zalen an phutani Myanmar in sang ni somni panga in khan nei turatan chhiar pui nei don Myanmar sipai thunwaya om state media chuan kumin October hian sipai sarkar chuan rampum huap chhiar pui anei don ti nimin pia khana puang Myanmar rama mi chengzat le chen na in omzat hi October ni khat atangani sompanga in kara la khom ani anga hei hi nakum lama in khan pui nei ani huna manchangkai ani don ti sipai hautu minong hlai chuan pathian ni khan asoiti state media chuan atarlang minong hlai chuan chhiar pui hi vote thak thei dik tak shiat nan atangkai dona voters list dik nei hi in khan na dik le fil fai nei ani theinan apoimo ani ati Myanmar in khan pui nei tur hi digle filfai takin kalpui ani donem ti zona ero alian hlia sipai sarkar hian political party sang in khan chu theilo turin a nol to a hengzinga hian Aung San Suu Kyi omna party National League for Democracy po atelani Namibia in khokheng wangin ramsa zasari chuang tilhum don Namibia sarkar chuan anramin khokheng na satak antora wanga mipuite eitur in dailona phushokna atan ramsa zasari chuang atilhum don ti asoya ramsa ti hlum tur zinga hian sai somriat pathum antel Environment Forestry le Tourism Ministry chuan thu chwa siamin ramsa ti hlum tur hi anram dan puinen poa in mil ani ti in anroma anthil nei te chu Namibia mi te tana man thei ti tarlan ani ati a heiwang hian khokheng wanga ele in lama har satna an to mek phushuk na tura ramsa zasari anti hlum hian anram mi puiza ve mi makta doi khat point li tan ei tur an pe thei don ti an tarlang UN World Food Programming June tha a report ati chwa khan Africa chim lama ram te chuan khokheng na satak antuara hei hian mi makta doi somthum chuang a ngong ni in a soibok MSCW chairperson bang turin phut MNF Legal Board chuan nimin September ni thum khan Aizol press kalpa press conference nein Mizo State Commission for Women chairperson atan dan lavin pilal chan himi Dodorov shangshima leitsu dan lawarwat ani thosoin bang turin an phut MNF Legal Board chuan MSCW Act sangni pali hnuai rules ha chairperson atan kumsomruk panga pel to churuat the anni lo thu chiang taka ainzia thosoin sarkar document sang le caution record ta pilal Chhandami hian chairperson atan ruat ani hian kumsomruk pariat na amang mek to ti chiang takin alang ati MNF Legal Board tarlan danin kumsang ni somni pakhat AMC in khana January ni somsang ni somni pakhat khan ama Facebook page ha mi puite vote tura somna flyers ada chwa po khan khati hunlai khan kumsomruk pathum mi ani thuwa tarlanga MSCW chairperson atanarwat ani nu March sangni somni palia danin aphalchin kumsomruk panga apel to ti ama vote tura mi pui asom na hian ati chiang baptisma achan hun record avon achanga alandan po in apian kum hi nisom thum thathum sangkha zakwa somnga paruk ani a heiba ka hian March ni somthum pakhat sang ni som paruk khan kum somruk atlin to awangin sarkar na achangin superannuation pensionin achhuwa kani MNF Legal Board chuan MSCW member pasari zinga pathum te anhun alo top lole anma ni po in banna an thelut lo chungin August ni somni pariat sangni somni pali khan notification lo alanin member pasari anruat nan le ti tarlangin hetiang dan bo chhia a MSCW chairperson ruat mai du tok lava member dinglai te po dan bo chhia boka midang ruat nan anni na hi arwat tu ZPM sarkar hian kan hun bitiam chung nge ya sut ve turin kan nge na kan be se anga bo zui a omlo chuan a top thlengin kan bo zui don an ti ruilau kai noya Hyderabad ta Mizoram mi pangaman India chanchin Bulian Times of India chuan thole ni khan Hyderabad Telangana a ruilau kai noya Mizoram mi panga an manti an tarlan chu Hyderabad Mizo Association chuan an shiat puilau thule tu tenge an ni po an shiat lo thuan soi
Times of India in tarlan dan chuan heng mi te hi an Banjara Hills a an chen na a lu chilin an mana na chhok na chi khat nitrovet mum chu damdoi dang pahni taidul le tramadol nen tuine na chu polin in chiunan an mang thinani police ne na anim puan dan chuan Mizoram atang thawa kalmi pakhata changin ruihlo ti hi an ching chana ani akal bo nu hian doctor phalna nei lovin twal chunga delivery boy kal tangin an cha zui ta thinani atira chuan damdoi mum chu an e thina a aya thokna zok du awangin ti dan dang dapin damdoi dang nen an chopula in chiunan an mangzui ta ni in an tar lang bok miman te hi meichha pathum le mi pa pahni an ni a tharuk vel he tiang rui hlo hi an lo di to ni in Times of India chuan atar langa an hena phalna nei lawa damdoi pe tu mi pathum chu police in an zui meka an zinga pahni hi Mizoram mi thawni in tarlan ani miman panga te hi NDPS Act lo chanin thuboi siam sak to anni Telangana khopui ri hlau kai hnoya Mizoram miman anni chungchang hi HMA chuan engma ashan pa shiat an nei lo thule chanchin buwa an mu bak an shiat bik lo thu zalen an chila HMA General Secretary HZ Siama chuan ri hlau kai hnoya hi chuan kanin rol du lova kut kan silolo chin atia kan puina dilin minron ngen lem lova min ngen turin an din munin aziri lopo ani mai theibok atia an pol chu tlom nga ya che chua nga ang chi ani lo chuan hetiang a hian anin rol du ngai lem lo ti ina soi miman tak te po hi an pola anin ziak lu chia lo nia asia thu pusia ma chuan a soya an zinga mel sha tu po an om lem lo nia asia thu soin hetiang chi ho hian min nim nai du wak ngai lo birudeu chi an ni chin ati ngen na tunlai hian kale khazia sak manga poisa mi dil kwal chin vai putar mizo chung po thiam tak pasang lam a oma hepa hi ching chi bial ka von lain kan quartera ron thlengin adin muntarlan na lekha zia sak tura min ngena wangin amma kalola sha chan lawa wangin lekha po kalo zia saka tuna hian he lekha hlui to mang hian mi poisa adil kwal chin ti kalo shia a poi ka ti hle a ama hilo mu kan omani chuan engma lo pilo tu le ale kharun ken po lo lak sak turin ka nge na cheu aming po pu hariati ani a mizo ming po aneya a mizo ming ero ka shetalo mai a mizo ming ero ka shetalo Reverend Lanunzira Sialsuk Pastorate phone number 8787399125 Ailong News Nimena reek video le all NGO Ailong te emergency meeting chu hetiang hi ni e Voin September nili sangni somni pali jingdar saria pulom ki ma in chha tura thu lo pas to kha reek video ngin na angin case kalaya ni awangin chari lo ni se case ti fil huna pulom ki ma chung te hian an chha tang ti thu an pas le sarkar na thokte performance clear let don Mizoram sarkar chuan sarkar na thokte performance a clear let chindona an performance azirin thokzui zel tlak an ni le ni lo thutluk na asiam donani Sarkar na thok an pension hun ma po a pension tier theina periodical review of government employees chu Mizoram sarkarin amang ve to dona chumi atan chuan DPNAR chuan August ni somni pakhat sang ni somni pali khan memorandum ati chuak periodical review of government employees chu dalom sa ani a central sarkara chuan kum khata voili te sarkar na thok din mun clear let chin ani a Mizoram a hian kan lamang ve ngai lo periodical review of government employees noya hian department tina review committee din ani anga anni hian sarkar na thok din mun amal malin an clear le chinang committee in sarkar na thok zui zel tlaka angai lo te chu premature retirement in chol tir thei ani donani hei hi in shimna ani lawa mi puita na chhazok turani awanga sarkar na thokte an pension hun ma a chol tir theina ani Israel Hamas in dauna Nimena conference nena Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Israel mi puite sha Ṭhiangtei turin Gaza Egypt ramri lama Philadelphia corridor chu Israel army in alalwa chunzom zela poimo na te map mangin asoifia tin heme pa hian West Bank chu alang lobok Nimin Khan Israel Chief Minister of Ground Forces Major General Tamir Yadai chuan mimal har satna wangin banna a theluta Yedai ban na hi Chief of Staff Hevzi Halevi le Defense Minister Yoav Gallant chuan anpom saka Yedai ban na hi Israel in Gaza Strip marlama be na thartho le atum lai takle Hamas te in lak chat lai takani bok Israel in nataka West Bank a be le na hi Gaza chutchiat ba ka Palestine resistance chuchetura malak zauna ni in hei hian Oslo framework le
Palestine Authority po atluk chat tir zel don bokani. Israel Settlement Minister Oris Rock chuan West Bank ka Palestine ho Ṭhiangtei turin Indo Neirotin October ni sari ma a Gaza Strip a Palestine te Ṭhiangtei vek tur zonga Indo na kalpui arot bokani. Israel Force te chuan Tulkarema Hospital le Tulkarem Camp lahwal bet zelin chen na in le building te an lati cha chunzom zel. Tulkarem lama hian Daulet tu te Quds Brigades te hian Israel Force te hi lo lambun ve in bom le silai mangin an lo belet ve hle ani. Israel Army chuan Jenina in be na chu abul chan na mai ani ti in West Bank chu combat zone a apuang. Jenin lama hian Israel Force ten chen na in te na sataka bein anti cha sakbok. Gaza Strip Israel Security Official te chuan mei thla amitang te in thleng na tura imbiak na pialama PM Netanyahu in thil phut dang nei bel le zel lo se chuan tuna mitang thia an vachar te chu an themai bik lawang ti in an soi. Kwasam Brigade chuan Israel Prime Minister Netanyahu le Israel Army te chu an mission te thina a mo phur tu tia pu in mitam tak bom hlum an ni kara mitang te in thleng na tura imbiak na an dauda zel wanga apu bok. Kwasam Brigade chuan PM Netanyahu in mitang te chhuana tura military pressure asiam zel na chuan an nun na atan poi asoi theizok thule mitang chung te po in du an thlan angai ti in vona thu an chwa bok. Kwasam Brigade te hian Israel Army in an beidon chuan an mitang te po that zel turin thu an chwa bokani. Hamas te hian Gaza marlama in la chakthar le in Daulet tu si paisang thumlai an lak bel thu tarlan ani a hemi awang hian IDF te tan po Hamas te hito khir zwal tura soi ani bok. Nimin Khan IDF te chuan airstrike mangin Gaza khopuya Nama College an beya he be na thlenga hian Palestinian mi pasari ai tlem lo ti an thi ani. Nimin Khan Israel in Lebanon chimlama Markaba khwa chu airstrike mangina beile. Nimin pia ve Khan Yemen Armed Forces chuan missile le drone te mangin Red Sea long pakhat Blue Lagoon an beibok. Akap tu shiat sila usilai mu in mission veng thang nu pakhat ban a afua tu ka nge ti chui me kani. September ni thum nimin chhun dar khatvel Khan piro chiangi Ṭhiangtei kumsum sari pathum wife of puar lal eng liana late mission veng thang chuan an bathar thang lam tlang bana puan a pholain aban velam kiu chunglama an kum thang lama changa ronkal nia shiat silai muina fuwa damdoin lampan pui ani. Ṭhiangtei hian thilpuak ri asia dwalin aban thip zok chuna atina che chota karen kal swalin amanta emot ati phota abana silai mulu na atang chuan thisen achhuak ngala an bathlar pia chia ruma omte pu in silai puak ri hi an shia ani. Damdoin lama x-ray ti ani a silai mu hi alu thoklu tuklo ti x-ray changin alang chiang hle a doctor ten silai mu chu zai chwa an han tum chuan silai mu hi an momai theilawa voin lama x-ray ti thatle phota achulanga zai turin an ngak tari ani. Silai puak ri thak hi a omna pia ruma a chungte ompoin an shia a silai hi khoi changa ron kal nge eng silai nge ti police lamin an chui me kani. Film khurlo taka silai met puak an om nge ti pal thil ti shiat anilo na chungin silai chele konga mitin film khur turin an cha le bokani. Khati zong khatun tuma kanom puan theite chuni e